Ovo je knjiga Vojnikova Breskva, drugo dopunjeno izdanje autora gospodina Dragana Filipovića, našeg uvaženog kolege novinara. Pričali smo već o ovoj knjizi, ali gospodin Filipović ima jednu divnu priču koju želi da podeli sa našim gledalcima, sa Šapčanima. Dragane, dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i bolje vas našao. Pričali smo u nekoliko navrata i o knjizi i o dokumentarnom filmu. Sve su to nekako čuli i videli naši ljudi koji žive van granica naše zemlje, što je zapravo i tema i vašeg odlaska i putovanja i nagrade za neke od priča iz Vojnikove Breskve. A to je u stvari za mene najveća čast. I za ovu knjigu i za mene kao autora, jer je ona izabrana između ostalih knjiga koje pisu ili imali za temu Veliki rat i sve ono što je Srbija pretrpela u tom strašnom ratu. Znamo da je i prva saveznička pobjeda bila upravo pobjeda nad Ceru srpske vojske nad moćnom Austro-Ugarskom carevinom. Ali eto, to je knjiga o svim ratovima na ovom području u 20. veku, nesrećnom području koje je uvek prvo na udaru Podrinje i ovaj deo severozapadne Srbije. Svih vojski od pamtiveka vekovima unazad, ali ovaj 20. vek je bio posebno strašan jer je u njemu najviše nejači stradalo, žena i dece. Te priče su bile zastupljene u Frankfurtu na promociji, specijalna promocija. To je bila jedna od 4 inače svečanosti kojim je naša dijaspora, to je grčka reč, bolje da kažemo, raseanje, znači pravoslavna zajednica u Hesenu, generalni konzulat Srbije u Frankfurtu, Srpska književna radionica iz Frankfurta, svi su oni organizatori, svi su oni doprineli da stvarno dostojno, ja sam prepun još utisaka, vrlo sam dirnut načinom, vrlo sam potresen, bolje bi rečeno, veličanstvenim, nije preteška reč, veličanstvenim načinom na koji su ti naši ljudi koji žive 1500 kilometara daleko od Srbije, od Šapca specijalno, tamo obeležili dan pobjede u kome je Srbija i srpska vojska, pogotovo njen nesrećni narod, dao ogroman doprinos pobjedi saveznika nad silama osovine. Kako su naši ljudi došli uopšte do ovih priča? Evo, to je najneobičnije. Ja sam jednoj književnici iz Srpske književne radionice razmenom ovog leta poklonio tu knjigu i još sam poklonio 2 za njene prijatelje i ta knjiga je šetala tamo išla iz ruke u ruku čitana i to je bio glavni razlog, verujte mi, nikakav pozivni, to je bio to što su pročitali ti ljudi iz tog udruženja, opredelili su se za knjigu da ona bude predstavljena baš u okviru ovih svečanosti. Inače, da ne propustimo, prostite, molim vas da ne bi ispalo da je to jedino, to je najmanje moja želja. Oni su se stvarno toliko potrudili, pa je pre nego što je promocije u tom Srpskom kulturnom centru Offenbachu, odmah uz Frankfurt, u 3 sale otvorena izložba fotografija, dokumenata, skica, mapa, predmeta, uniforme, replika uniforme najmlađeg narednika Momčila Gavrića, znamo da je on iz našeg kraja, iz okoline Gučeva. I, kažem, izložba koja se ne bi postidao ni jedan muzej nekog poznatog većeg grada u Srbiji. Pa je onda došla ta moja promocija, neposredno pred dan, u subotu pred dan, proslavljeni dan završetka rata ili kako oni kažu dan primirja, ali to je u stvari dan kad je završen veliki i strašni Prvi svjetski rat. I posle je uveče, znači, održana moja promocija, način na koji su ljudi primili moju knjigu, način na koji su posle u redu čekali da im potpišem, ja to nikad nisam doživao i naravno su mi emocije bile jako uzburkane. Nisam ni uspeo sve da to uradim jer je sledila nova, isto izvanredna manifestacija, predavanje profesora Dejana Spremića i to netipično, neklasično predavanje o Velikom ratu i njegovim posljedicama i najstrašnijim
za Srbiju. Tu se čuo podatak da je 60%, prvi put sam i ja saznao, srpskog muškog stanovništva stradalo, a ovaj naš kraj je izgubio 80%. To bih zbog naših gledalaca želeo da istaknem. Naši ljudi u rasejanju nisu zaboravili svoju istoriju, nisu zaboravili odakle su potekli. I evo, na ovaj način su i oni obeležili 100-godišnjicu završetka Velikog rata. I ne samo da su obeležili, nego mogu da kažem da su dali primer. I mnogim našim ovde i gradovima i unutrašnjosti, pa i centrali, matici, su dali primer koliko vole Srbiju. Ne samo da se ponose prošlošću i junaštvom, jer to je i junaštvo, ali i ogromno stradanje. Procentalno je Srbija najviše stradala u Velikom ratu. Rekoh već o tim procentima, ali brojke same ne govore. Ono što je, zbog čega je ta knjiga i prihvaćena i određena da bude jedna od manifestacija koji će biti obeležen ovaj jubilej, je i to što se u njemu pominju žene, Srpkinje, žene koje su iznele uz srpske vojnike, za kojima, kao što znamo, kad su oslobađali Srbiju, nije stizala francuska konjica, koliko su žurili da osvoje svoja ognjišta, svoju Srbiju. Ti ljudi naši su doprineli još dvema veličanstvenim manifestacijama. Jedna od njih je posebna, to je u memorialnom kompleksu na groblju u Frankfurtu. Otvoren je veliki mermernik od crvenog mermera krst 41 ratniku srpskom i ruskom, koji su 100 godina bili u neobeleženom grobu smešteni. Sad im je to vrlo lepo sa strane olovom zaliveni grobovi sa imenima svakog od njih i u centru tim velikim mermernim od crvenog mermera krstom, koji u stvari krst ne zaborava, da se nikad ne zaboravi. To se trudi naša zajednica da prenese na svoju decu, na generaciju, da se ne zaboravi. Da se ne zaboravi. To jeste tako i ne treba zaboraviti. Treba, bez obzira gde se ljudi nalaze, treba da znaju gde su im koreni i da vode računa, da to prenose sa kolena na koleno. Osnovna poruka kojom bih ja i završio je, ako ne poznajemo svoju prošlost, pogotovo ovakvu junačku, kao jedan nepokoran, mali, ali nepokoran narod koji se nikada, evo koliko godina postojimo, koliko smo godina bili pod islamom, pod Turcima i ostali smo svoji nepokorni. I šta nam se sve događa i šta nam se događalo u posljednji vijek, i dalje smo svoji i zato moramo znati prošlost da bismo gradili budućnost. To je poruka i za generacije koje će tek doći. Hvala vam na odvojenom vremenu i gostovanju u Nedeljom popodnevu. Hvala vama najlepše.